assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh ka Jama TV ɗo Mamadou Dawda kani woni artude salmina on ka hande mercredi le 22 novembre 2023 salmina on fappulando si tawini mo kala no e jaam ka Jama TV ɗo hiɗen tori yo Allah fawdu en jaam e Jama TV fawda en kadi jaam e jama on fof hara en salmini technicien ɓe meɗen ɓen ka nder télévision ɗo hiɗe lando si tawini hiɓe e jaam mo kala ka hikkitori salminen ɗo DJ Bella salminen ɗo kadi président monsieur Abdourahimi Diallo Tunti Dugun wontirɗo ɗo e Dakar président kadi portal Sousi Foli résidentiel Dakar hara en salminimo en salmini vice président makko ɗum ko monsieur Ousmane Koulibaly jeyaɗo sous-préfecture Badugola kayneteɗo Madi Sumpo hara en salminimo en salmini monsieur Mamadou Wuri Gure Duɓɓe ko on chargé information on salmini organisation ka portal Sousi Foli résidentiel à Dakar ko chargé information ko mi Mamadou Dawda hara en salmini fo hiɗe lando si tawini ko jaam tun woniri mo kala ka hikkitori ton en salmini famille ji ɗin fo hiɗen salmina ɗo jajam bente flaso wontiro ɗon e Conakry mato to hiɗen lando si tawini ko jaam tun won ton salminen kadi kaw Mamadou Wuri jeyaɗo e nde misid Diawoya wontiramɓe ɗon e Conakry en salmini ɓe hiɗen lando si tawini ko jaam tun woniri kaɓe hikkitori ton salminen famille ji ɗin fo hiɗen lando si tawini mo kala no e jaam hiɗon andi fewdo ɗo buyno acciti hakkille e Jama TV no habbi si tawi woni émission on gasi ɓe habbi en on fi ɓe wawa jentade programme meɗen on kala ko jokkuɗen ɗo dal hiɗen jokkudude e maɓɓe hara en salmini ɗon Diadja an Dieynabou Sadio wontirɗo ɗon e laabe mo ratata kadi o émission ɗo toujours mo habbi ka lien o wawa natude o ndaara en salmini Souleymana ɗon e Gambia Hajja Aminata Ba Bambakunda ɗon e France ɓen ɗon kadi no habbi ha lien on para ɓe tippito en salmini Hajja Marema Bente Linsan Geme iɗe lando si tawini ko jamti won ton salminen Hajja Ummu Bobo wontirɗo toujours ɗon e Boke iɗe lando si tawini Bobo no jaam yo Allah fawden e maɓɓe jaam en salmini kadi Hajja Mariama Bela wontirɗo ɗo e Dakar Aslem Ray usine Benna Tali hiɓe innamo Bela Mbasen ko addi ɗum ɗon o yeeyay façon ji ɗin fo o yeeyay cuupu Guinée o yeeyay cuupu Mali o yeeyay seniji ɗi tawata siɗa faala labinde ɓenguma yiidu e Bela Basin si tawni a heɓi haaju peera e ko waytata wona noon sa yiidi e Bela Basin haray haajuji ma ɗin huntike e fe kolto on kanko Bela Basin en salmini jaaja makko kadi ɗum ko Hajja Bari iɓe salmina hiɗen salmina modi maɓɓe ɗum ko kaw Amadou e kaw Mouhamadou Yaya Kori ko hiɗen lando si tawni ko jamtu woni toon sama mbokk yi na ngeen def yàlla nañu yàlla may jàmm yàlla nañu yàlla may jàmm ñu ñëpp si réew mi ak bitim réew yàlla nañu yàlla ubbil wërsëg yi bépp masiba bi nga xamante ne mu ngi diggante asamaan ak suuf yàlla nañ ko yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal na ngeen def waa Yaam maa ngi nuy Idrissa Jonn kooku Yaam la dëkk Yaam benn dëkk la bu nekk si biir Diamniadio après Dougar après Yaam Idrissa Jonn mi benn maçon la boo xam ne liggéeyam dafa assuré garantie soxnam ñi koy wax Munaas sawa na nga def soxna su baax sa Munaas muy soxna Idrissa Jonn ñu ngi nuy aussi Youssou aussi rakku Idrissa Jonn la Youssou ñu ngi koy nuy du nuy jabar ji du nuy famille yëpp kër ga foofu ak seen yaaye Mati Faye ñu ngi koy ñuy di laaj ndax mu ngi si jàmm di laajte sama jabar aussi mu ngi si jàmm Umu Hawa ñu ngi koy laaj ndax mu ngi si jàmm foofu si Yaam si Diamniadio mooy li ma lay waxoon temps yële passé rek dafa am terrain yoo xam ne dañ ko lotiser foofu xam naa moyen prix yi képp koo xam ne da nga bëgg a dëkkuwaay boo soxlaa terrain yi da ngay dugg si sama privé sama numéro 627 la 77 04 orange la 627 77 04 boo duggee si sama privé nga wax ak man ma wax la fu terrain yi ne bu nekkee da nga ko yitewoo nga ñëw ba yegg si xool boo jubee ak borom nga jënd mu nekk sa moomel fu garantie la am na ndox am na courant am na terminus lépp arrêt tata am na ndox am courant am lépp ma loolu la ñuy wut si dëkkuwaay ndox courant ak foo bëgg a dem rek dem ak ñun ñi nga xamante ne dafa am ñoo xam ne dañuy seetaan fii am seen soxla parce que dañ fi nekkee pour seen soxla koo xam ne dafa am terrain bu yaatu xam nga Labé mooy capital mooy Guinée mooy capital Fouta Djallon
dafa am ku fa am terrain benn quartier bu ñuy wax laabi ko foofu la terrain bi ne képp ku ko soxla rek mun na aussi dugg sama privé 627 77 04 terrain bi labe la ne mooy fu ñuy wax laabi ko ñi fa xam dinañ xam fan laay waxee maanaam kala sokol ɗo terrain ida faala terrain ka hoɗa mi yilta kadi ka pular par ce que olof moni yewtude ni siɗa faala terrain haray terrain jimi ɗo andi ka woni e zone jamñaji on ɗi lotisa ha moƴƴi jes ndiyan no woodi courant no woodi are terminus no woodi joni noon siɗa faala terrain ji ɗin hiɗa faala ka hoɗa a nodday lan ka privé en 627 77 04 mi wawama naɓude ka terrain ji ɗi wonɗon termida e jommum son feppi sooda haray ɗum ɗon miɗo andi ka woni mi yi'u kadi no lotisa ha moƴƴi jes haray ɗi habbi client hiɗi habbi faalaɗo ka hoɗa ɗum ko e zone jamñaƴi on sa ari ka privé mi haalante ko honto ka moƴƴi jes ndiyan no woodi courant no woodi ɗon andi hoɗo ko ɗum ɗon ndiyan e courant e terminus no woodi kala ka falɗa yaade a yahay e ɗin terenji ɗon donc no woodi kadi goɗɗo wonɗo laabe ɗum ko capital Fouta Dialo mo beeno andi laabe kala jeeyaɗo nder lagine emo jeeyaka to mo beeno andi laabe o terrain ɗo kaka innetel ɗon laabi ko woni ko woni haray kalama ni kadi haton ɗinɗo e on terrain wonɗo laabi ko iɗa wawi lan noddude ka numéro en 627 77 04 toujours ko numéro goto haray ɗen salmina ɗo Misse Abdourahimi iɗen lando si tawini ko jamtu woni toon salminen famille ji ɗin fof iɗen lando si tawini ko jamtu woni toon ɗo e Colobane en face monument aray ko ɗon me woni fewdo o sayi ɗo ko hande mercredi le 22 novembre 2023 hara en salminiɓe Colobane ɓen fof Gibraltar Centenaire Médina ha ɗon e ville Arteng usine Benna Tali Aslem Castor cité des eaux wiyen Grayof en salminiɓe Grayof ɓen fof hiɗen lando si tawini famille ji ɗin fof no e jaam ɗon ha Pikiri Guédiawaye iɗen salmina fof kono wirmi on ni toujours en aray ɓeydodirgol ka Jama TV ɗo chaque alarba si Allahu lan ɗon jaaɓi émission an on simiɗo e jaam mi aray ɓeydodiren famodiral naɓidal nanodiral fiyen famodiri kadi kon ɗum wonta ɗum ko yewtere fina tawa koko du'a tambitede on andi kon ɗo ni fina tawa ko andugol hoore mum respecta hoore mum teddina hoore mum ko ɗum inte fina tawa anda hoore ma respecta hoore ma teddina hoore ma teddina ɗimmojo ma ɗon andi mawɓe ɓen Fouta Dialo ko ɗum woni ko ɓe andi ko tedduɗe naɓudugol jokkere en ɗan kamɓe hari ko seppugol yahato ɗi téléphone ji ƴawali wona fi goɗɗum go on tuma noon jokkere en ɗan nden ɓuuri tabutude mais enen yaasi hande on technologie no ari jillidiri en jiiɓidiri jittidiri mo be ko ngal wela hocca ngal tawata a jeeya a yahay ha nokku goto a folata wallina ndarugol ko goɗɗo watta to Amérique ma Kenya ma Maroc ma Ukraine ma Russie haɓɓitoɗa ko on comportement doginta a tampinayi woni hoore ma ko ɗum rondagol ngal folata ɗo e ɗum yontigui mesure hoore mum ka woni ɗon mesure hoorema e yimɓe Fouta Dialoɓe hoɗuduɗa ɓen ndara ɗon ɓe fotata ɓen ndara ɓe ɓurɗa ɓen ndara duwaɓe jokkede ɓen jokke par ce que kala wakkilare goɗɗo hiɗa wawi ñembude wakkilare goɗɗo ko goɗɗo woni waɗirtake contor kono ñembugol goɗɗo no wakkiloɗa ɗum ella fusa ala kaari etike ha surrike darni galle mi wakkiloto mi ñemba mo harma kaari etike ha soodi oto mi etoto mi wakkilo min kadi no mi surra ɗum harma ko honɗum ko wonugol contor goɗɗo woni moƴƴa ɗum Allahu lan ɗon jaɓata ɗum ɗo wonugol contor goɗɗo e mone goɗɗo ɗaɓɓira mone goɗɗo ɗaɓɓir firiya surro ndara ɗaɓɓuɗo ha heeɓi no surrade kañum e mawɓe mum kañum e ɓengure mum e hoore mum ñemba on ɗon ɗum ɗon haɗaka ko haɗa o ko wonugol e mone goɗɗo e contor goɗɗo ɗum ko ella jano awa haray kadi hiɗen artude e programme meɗen acce seeɗa mi arta kadi ka olofum toujours mooy li ma leen waxoon chaque mercredi dañu am waxtaan boo xam ne nettali la ñuy def nettali mooy xew-xew jamono ak xew-xew yu passé la ñuy boole wala histoire yi ñu gis histoire yi ñuy nettali yëpp nag pour nit ñi am si njëriñ bépp histoire bu ñuy expliquer rek boo ko seetaanee ba mu jeex di nga si am loo xam ne di nga for lu lay jëriñ si sa vie parce que yi ñuy dajale yëpp yu am important la léegi nag chaque mercredi man moom laa ñëw def fii si Jama TV léegi nag dafa am ñoo xam ne dañu intéressé pour di ko déglu moo tax may wax si olof parce que soo waxee si pël rek
olof yi duñu comprendre soo waxee si olof pël yi duñu comprendre il faut ñu jéem a jaxase ñaar yëpp dégguñu noonu olof mais bu ñuy débrouiller ñi dégg olof dégg dinañ comprendre man li may wax damay commencer rek même bu leeru ñoom dañ koy eggali maanaam si seen xel lañ koy mottalee parce que xam nga ne làkk soo ko nàmpul pour nga wax ko mu jaar yoon dafa xaw a jafe mais da ngay jëngu rek boo xawee ba kii tuuti rek ñi la gën a dégg olof dinañ xam fan nga jëm tey aussi comme ni ma leen di waxee nettali am ñi koy tuddee léeb mais nag mun nañu wax ne nettali la rek histoire yu passé awa haray ɓaami yiltike kadi ka pular toujours kono wirumi on ni chaque alarba hiɗen aray ka jama tv ɗo fii yewtudugol e yimɓe meɗen ɓen ko tawata koko nafata ko nafata woni fina tawa on culture on culture woni fina tawa neɗɗanke on hakkunde denna bo peera no waɗirten noon ko ɗum wiyete fina tawa andi si tawi jombajo jombete a ƴettay horde danere pen takka ɗon paykun takka ɗon jiwo on tuma noon mawɓe yaha takka paykun takka jiwo takka nene bobo ko honɗum ɗum ɗon firata mo wonɗa ƴettu ɗon hiɗa yiɗi ɓeyni ɗon hiɗa yiɗi heɓi ɗon rewɓe e worɓe yehe ƴamal ngal haɓɓe goro waɗe ko goro daginta dewgal hikka ɗon teŋe on ko hani e dewgal wokko goro e teŋe ko hetti kon noon baki bakina namuji yafodiraɗi mana wiya waɗani ɓengu ma complet capannayyi ɓennayi ɓa ko ɓengu ma ella wala oɗa wiya waɗi capanɗe joyi oɗa wiya waɗi temettati ko namuji yafodiraɗi mais ko honɗum dagini dewgal teŋe pette e goro nene baba si okkilanni yesoto yallah e jindimɓe ko ñamo wonɗa addude ƴettugol kibinno ha e haaju watamo waɗu haaju kono woniri simple o ko noon kadi o moƴƴiri aray joni ɗen arde nanganen yewtere meɗen nden ka tindi e taali e haala pular haray ko aaden e ɓengu mo wonduno nokku gotum ɓa ɓe ƴettidiri ɓe sotti ka ɓe woni ɗon ɓe yehi hoɗo nokku go ɓe sinji ɓe hoɗi ɗon kono noon ila ɓe ƴettidiri allah o kaali ɓe ɓiɗɗo e nder ɗum ɗon ɓe pottike famille on fof kamɓe ɗiɗo ƴettidirɓe ɓen ha ɓe déplacé kaɓe hoɗi ɗon ɓe sincoye nokku goo mo be nene mum e ben mum fof maayi mana cende ɗen fof ben gorko on fatike nene gorko on fatike nene debbo on fatike baba debbo on fatike mais kamɓe ɗiɗo hiɓe yurmodiri gorko on kala ka yeehi debbo on hino wakkilade kañ kadi ɓawa ga fiisi gorko on hewtiti hara ɓerde mum nden ɓuttay woncita sundu weƴƴita ha moƴƴa eto haysi goɗɗo toñi ɗum jaɓata jabade ko ɗum hatta jaabo yiɗa modi makko arta tawta ko metti ɗum ka nder galle ɗum ɗon debbo on o jaɓata ɗum ɗon toujours ko jam o yiɗi yo modi makko tawtu andi ko ɗum woni yiɗugol modi mum wona ya accu ha modi ma huccita kala ɗaɓɓutuɗoma kelloɗa dow mi accantama haray won a yiɗa modi ma tagaɗo ko landi ko jam kala no heɓirta yo heɓu jam si gorko yeehi golle arti aray tawa ñiiri ɓuɓudi jib e ndiyam ɓanna debbo jooɗo sera ɗon nde wonda ɓe hawta nde wonde so tawi debbo no haari o acca ɓe jokkiri noon kamɓe ɗiɗo ko neeɓi mais allah okkali ɓe ɓiɗɗo kono hiɓe yurmodiri hiɓe naɓidi kamɓe ɗiɗo ɓe woniri noon hay ko yata e duuɓi sappo allah okkali ɓe ɓiɗɗo tawi hakkille maɓɓe woni e ɓiɗɗo ma kono ɓaayi ɗon andi ko allah hokkata ɓiɗɗo tawi ko ɓe wawi ko muññagol tun toro yo allahu lan ɗon okkuɓe ɓiɗɗo si tawi no yeɗi ɓe ɓiɗɗo kamɓe ɗiɗo fof tawi ɓe mapike debbo on no ne'i gorko on kadi no weltori debbo on ha ka goɗɗo o anda saabu hiɗa yiɗa ɗo debbo tawata hakkille maki wata iwde e makko allah dandu si goɗɗo e maɓɓe ittike ko ɗum woɓɓinata tiggirta par ce que tañƴinoto heɓata sifa on debbo on kadi inna allah dandu si modi mum iwi jaɓata tiggede par ce que fiyo heɓir sifa ɗon tawi no satti andi no woodi nanodiral ngal tawata ko ɗum ɓeynata hay besala wata heƴude nanodiral no woodi e hakkude yimɓe ɗum noon no waɗa e cende ɗen ɗe foppo majje nanodiral hiɗa nanodira ɗo e goɗɗo tawata hay goto wata lombade hakkude mon hakke ko nanodirɗo hay so nani bonka e makko moƴƴa wattata ko ɗum woni yimɓe nanodirɓe ko wata ƴettude haalama bonka e ɓawo makko tawi kamɓe ɗo ko noon ɓe wayi ɓe dogindini ɗon ha kaɓe heɓata duuɓi nogay ɗon allahu lan ɗon okkiɓe ɓiɗɗo debbo kamɓe ɗiɗo on ɓiɗɗo ɗon hiɗe wawide tun ko sikkano ka ari
ɓa Allah johay tun tagaɗo piiji hewɗi o joheta o joyri ɓe ɓiɗɗo kamɓe ɗo fof ɓe welti gorkon hakke ko welti kon ƴetti o ɓiɗɗo initiri nene mum no inne Bilgis o inni o ɓiɗɗo ɗo mi initirimo nenam Bilgisu o initiri Bilgisu ko Bilgisu patti ɓe heɓi ɓiɗɗo ɗum ko ɓiɗɗo debbo ɓe ne'imo needi ndi tawata ko feppuɓe ko ne'ata kon ɓe naadimo alqur'ana ɓe naadimo école ɓe kippi ɗon hakkunde Bilgisu e ka jangata ɗon hiɓe yiɗimo kono ɓe yiɗi o anda haqiqa fi o nafoore makko par ce que sa yiɗi ɓiɗɗo tum pandi a hollaymo ko o jokka ko tawata koko nafatamo kanko ɗum ko jande si iwti ka jande ara ka mecce si iwti ka mecce ara ka needi fittay lawƴay weƴƴitay danki jaabotako mo ko ba haala ka landa ka haalata haala ko si landama tentini ara yewtira ka needi andi ko ɗum woni wallugol ɓiɗɗo mum yiɗa ɓiɗɗo mum wona yiɗi waɗi yiɗi acci ɓe ne'irimo needi ndi tawata ko ɗum ɗon tigi dina l'islam ka yiɗi mo kala kadi ko ɗum yiɗani hoore mum andi ɗum sa waɗi yiwɗo jiñanayi kono mo ne'irali noon nafata ɗum kala ne'uɗo ɓiɗɗo mum yiwɗo jiñanayi ɓiɗɗon harano faala ha heɓude sifa on ɓiɗɗo kono si tawi woni an a ne'ali a luttay e sunare kala yiwɗo ɓiɗɗo ne'iɗo ko yiɗanta ko hoorema hakke ko ɓiɗɗo neyiɗo foti wona noon ɓiɗɗo neyiɗo tun ila e moko ba e payku no way wade o kala neyiɗo nomo tentini ɓiɗɗo ɓe jokki ɗon Allah waɗi o foori e jande makko nden o jangi ha o hewti université o jangi kadi ha o tippini alqur'ana o firi ɗum ko Bilgisu woni ha ka o heɓata duuɓi 17 ɗon goɗɗo ari wino faalamo ka o wino himo faalamo o wi ella wo ala Bilgisu noon e nder konko ƴawata jippo baabe makko fatino ka lawɗi kanko Bilgisu ko nene makko sakkiti wondude e makko ha o hewti université baabe makko fatino ka lawɗi kanko Bilgisu fayda ko o gaynama andade ben makko baabe makko fati ka lawɗi heddi nene makko wi'i si Allah jaɓi wakkilanto Bilgisu ko bemmu wonno wakkilanade Bilgisu kon o hattota ko do baba makko o wakkili noon ha Allah waɗi o yehi université o gañi o jangi kadi o jippini o firi alquran ka o heɓata noon duuɓi 17 ɗon goɗɗo ino faalamo tawi ko nene on pette heddi wurude on andi ko ɗum ɓen takko welino lutta jeyɗo sifa ɗin piiji babam fatike ko nene on tun joni o wiɗo no faalaɗo nene o wi ella fus ala ɓiɗɗo debbo kay sa ne'i ko ha e wattu andita toujours ko goɗɗo wonɗa ne ande kono noon ko on mo wonɗa ne ande taw har ko wondi e nedi wonɗa mo jonnude sina ɗum nafatamo nene on heɓi yurmede ɓiɗɗo mum yaho on kono noon tabintini kadi garli ɓernde ɗin ɓiɗɗo debbo ko niide o wonday ha e wattu goɗɗo ƴettanaɓa haray ko mapotoɗa kay koyoɓe hejju ko ɗum ɓernde nde likki ƴata ko ɗum sa ƴettiri ɓiɗɗo debbo tun jikke jogitamo kadi jikke debbo koko yurminte nene on dakori wi joni oɗo baabe mum fatike kono siɓɓe ben makko no ɗo ɓe tawata e waway humudude dewgal ngal faala ɗon neli ton mawɓe mum ɓen ben makko yehi toroyi ka raɓɓin ɗingol nene on dakori yo Bilgisu ƴette Bilgisu dakori ɓe yewti ɓe fototi e konngudi suka on ƴetti Bilgisu ɓaw ƴetti Bilgisu nene makko ñande peera on ko wonno miijittade e ne joni ko min tun ka nder suudu si yahanay ndiyan ko min tun si ñamay ko min tun si waloto ko min tun ko o ɓiɗɗo fof allahu laddo okkilan kono noon yo Allah waɗi fiira e barke e makko o wonda e modi makko e dow no Allahu yiɗori yarli mi yiɗa o jokka goɗɗo ko wona modi makko fi min komi sonnajo hakke ko faalaɗo Bilgisu maapi kon o wi'i joni o ƴettay Bilgisu e nene Bilgisu fo o naɓa ka galle makko o dankodaɓe ɓe fop nene Bilgisu wi'i
modi mum ko mayayno accirno ɗum wata o yaltuka galle ko satti wo ko satti ha ñande allahu lan ɗon ƴettitimo ɓa ko ha ɗon o wi o wawata yahude o tawoyamo ton ka galle makko fof noon ella ala himo yiɗanimo kono o wawata yahude ton ella o ala kanko tum o wonayi ɗon o wonda e allahu lanɗo taguɗo mo on hay fuu so mankantamo pera laati Bilgisu ƴetta naɓa ka modi mum ɓa joni o tiggama o serti e modi makko nene makko toujours arme mum on ko jokku modi ma muññano modi ma wonduɓe o haɓay kono muññano mo tako mettu mette dey e nder rewgal ma ngal goɗɗo ala ɓuuri modi mum yandi wata ko metti mette mi torike ma woni ha neeɓi seeɗa Bilgisu ƴettoy reedu jibini bobo suddiɗo ka modi makko ka o ƴetta ɗon woni ha nettoy seeɗa tun kadi ka on bobo ɗon enta ɗon o ƴetti kadi reedu o heɓoy ɓiɗɗo gorko mana joni ko ɗum woni o heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo kanko Bilgisu ko nene makko tunno woni to toujours o yaw ƴewto nene makko kadi ora toujours o ƴewto nene makko ara o heɓi joni ɓiɓɓe ɗiɗo e nder ka ɓiɗɗo ɗiɗo on heɓi ɗon no suti tammo on gorko on change position yaha itta mone ka bedda ara wiya yanayi e Bilgisu yennamo ngermamo ala ko haalata Bilgisu usta haalude ndara ko kaani kas fawa e makko tawa Bilgisu miijata e alata gorko on fuɗɗi addude jikku kanaru kas ngu tawata no metti wondude gorko e artu yana e debbo ara debbo wiya waɗa hino metti muññade kono noon debbo on jiwonɓa ko ne'aɗo kanko Bilgisu o muññi tun o andi ɗum ɗo ko ceytani tun feƴƴawni ala ko ari luttude wonoy ha o ƴettoy reedu ɓiɗɗo tammo on woni joni ɓiɓɓe tato ka raɓɓinɗingol ɓen ɗon jibinama gorkon no ɓura tun wonde bonɗo ñaa yalta ka yaasi min mi hoolakima sa simi yeehi golle maɗen hay fus woni ko ɗe beɗɗa a kelɗa fes ara yenna o ala ko accirta bo ñande goo noon Bilgisu memmini gokku wi ndaare acce yanugol e am mi wiya mi waɗa goɗɗo ko sino bonnuma si haalamo haalaji go'o tagaɗo do yo suɓu ko gerata yo suɓu ko haalata ɓe yeddodiri tun seeɗa gorko no fiidi banti Bilgisu mooɓi yeyi ka nene mum wi he modi am piyilam nene makko wi muñño ko ceytane waɗi sa yi goɗɗo no ƴama ha para tigga heɓida e makko ɓiɓɓe tewa pas bantomo wona tewarede ko ceytane watta ɗum miɗo torima ya muñño Bilgisu nanani nene mum ha sabu nedi ko ne'a ko o tawi o wawata feƴƴitade nene makko wi muñño Allah waɗi ndeñande bimbi tun gorkon jokkiti ari fuɗɗi expliqué nene makko wi'i hay fus ala ko haalen ko ɓiɗɗo an o woni ko tooñi miɗo tori yo yafanamo accanomo hakke ko tooñi kon ɓa Allah waɗi on ari kamɓe ɗiɗo ɓe hotiti ɓa ɓe hotidi gorkon haalana ka yaasi huccitay tun debbo o yalta tawi na gonga ko ayɓe tuwoni ɓe waddude ko debbo ne'i kon ko sabu ɗum metti woɓɓe inna he o a yaltay tun o yalta tawi na gonga Bilgisu meeɗa yaltude ka modi mum acci ɗum ɗon sina haraka kanene makko yi ɗum kadi o yata waynaki modi makko ɗum kadi gorkon faala memminade fitina woni ha naɓay ɓe artiray haalanoy nene makko wi he Bilgisu ala hejjude e modi mum to o nene makko wi miɗo faala waynano ɗon mi modi makko o arawnotolan kanko Bilgisu ɓe nani ɗon kawtal jogo on kawtal ari yettini wi he kaarijo mo ɓengu ma wo yawnoto nene mum ɗon gorko on tawi ala ko haala yehi haalani ɓengu mum yinoto nene ma o notoyimo inni he ñande allahu lanɗo woni ko ƴettitila woh mi anda ko honde tuma haray miɗo torima muñal nani ko ɗum ɗon mi noddirma miɗo torima ya muño
ñande Allah lan ɗo woni ko ƴettitila wo miɗo torima ya muño ko ɗum ɗon pet miɗo nande haala kam fof kono ardi muñal o wi awa o cite o hooti e nder ngal garal makko ɗo woɓɓe inni Bilgisu o ko worɓe jokkuno gorko on ari kadi sonki ala ko accirimo o fanki bude himo heɗiti tun ko nene makko yewtimo kon wono ha neeɓi seeɗa nene makko nawni kono ami maƴinde ɓiɗɗo mum on ko ɓiɗɗo goto woni ko jogi woni Bilgisu pette on no ka modi mum ndaari ko hejja e modi makko kon muññi nder ton howlita tampi kawtal ngal ari walliti ɗum moɓiti ko o tuuti ko mawliti nder ɗon ha moƴƴi addanimo lekki o samori e nder yontere nene makko no nawni haalanaali Bilgisu haalaali hay fus fi tota dérange mo ka dewgal ko ɓiɗɗo goto pet wono e ha neeɓi seeɗa o inni himo faala yiidude e Bilgisu par ce que o nawni o ndikki kono himo faala yidde e ɓiɗɗo makko on o neli kadi goɗɗo goo yehi haalanoyi modi makko ɓe inni he nene Bilgisu nelani Bilgisu ka galle maɓɓe to haray koye acci o yaha gorko wi ella fus ala newnanimo o yehi ɓawo hewti nene makko wi mi nawni ɗo seeɗa mi maaya mais noon mi yahaali taw mais noon ko wallam musda kon accitallan mi dikkali taw haray noon ko nangilan ɗo o mi haalante accatalan Bilgisu fesi on tuma gonɗi ɗin no arda 2 e 3 goɗɗin no arda 2 e 3 ko kamɓe ɗiɗo petti woni ko rentidiri si o maapike ka nene makko dogatara nene makko hollimo ko woni ɗum musude ɗo accata ɗum naati ka noppi Bilgisu o ronditi juɗɗen o fesi o wi nene si tawi on fatike ko honno mi gerdata ɓenni wala a jarama jaggo e Allahu lanɗo taguɗo ma on kala ko mettuɓa toroyo Allahu lanɗo ittane kala mettende ko wonma heɓude ka dewgal e nokkugo salligoɗa ha moƴƴa juula miɗo yamirma kadi si tawi ton satti wuli modi ma alama accude e ɓuttu ɗaɓɓu guri laaɓu ngi post juulirgi si satti tigi tigi ar ɗo ka suudu ɗo ko ɗo jibinaɗa ko galle bemmani naata ka sambur amen ɗo salligoɗa juula toroɗa yo Allah feppindine e modi ma kala ceytane ko woni e makko yo Allah ittu addanama ɓuttu hakkunde ma e modi ma nene e baba ko fuɗɗorɗum aduna ala ko ari luttude koko ɗangilan ɗo accatalan no wodi ko nangata goɗɗo maayo on tigi o anday ɗum ɗo accatamo nene makko wi ɗum ɗo accatalan kono noon miɗo torima jokku jomma ñande ɓe tampinma wo simima yi wata yahu nokkugo wata wi ko karama ko feppindinta on ɗum ko ɗayne a jokka e haronka ko nguli ɓernde woni ko sakkitorta wi'ugol simi heeɓi ko mettilam mi yahay ka karama ko jo on ko heewi kon mi innali de woɓɓe wawata mais ko heewi kon ko nguli ɓernde woni ko sakkitorta hoccoto kono cikkotako par ce que haqiqa on koya salligo haalaɓa pos ara juula ɗo haysi ko darɗe ɗiɗi toroɗa yo Allah feppindine e modi ma antun e taguɗo ma ka suudu ɗo simimayi nene makko yewtinde yewtere ɗon tun tawi gaynilo ude yahoy ha Bilgisu nene deƴƴiti Allah wala noon ƴettiti nene makko tawi nene makko wasike bo simi maayi wata piito wata wullu mi artata no satta tawoyami ndaaru no waynodira e jama on ko an tu woni komi ɓeyni ɓa o fatike gorko on ari waɗi ko innete sakka kon maw debbo on suroya galle ɗen joni ɗe weddike joni hay goto ala ton ɗe fermi par ce que Bilgisu ala miñira o mais noon ɓa ko kawtal woɗɗaka o woni toujours ko kanko arata fitta nder ton lawƴa ndara ka suudu nene mum e bem mum andi nene makko be makko suudu wotru wonno o ndara ɗon toujours o miijito ha mais o deƴƴa o fiɓinira garɗi ɓernde na ñuncagol dey nene am maayi benga maayi nono ko tabintingol kañum kadi heɓulo fi aduna muɗum on o yahay tun gorko on ɓe yeddodira o hayla hoore on andi ko jama woni ɓe waddude jiwon ko ne'i kon no metta woɓɓe andi si woɓɓe no feppi haray no metta woɓɓe ɓen ɓe mettata noon ko yimɓe kadi jogiiɓe hakkille kono tawi ko seytaneɓe
ɓe ndara ko ñoli bof ko luuɓi dus ɓe nota jo on fiyo gorko mono ñande goo sa ɓe inni o no sukkini e ɗe galle baabe makko ko gorko woni fottude ton seytane ɓe haali ɗum wi o no mari ton jaatigiijo hendotoɗo mo ko ɗum woni ton nden ñande Bilgisu heɓtu gorko on seeɗa piyamo o hucciti o fanki bude o yehi ka suudu ka nene makko tindinimo ɗon o naati nder ton o salligi ha moƴƴi o uditi fenêtre on ni ɗum koye alansarare o naati o juuli darɗe ɗiɗi gorko wiya Bilgisu fotti e gorko ka galle be mum ɓa galɗen no soki hay goto ala toon Bilgisu no wadde toon bonki gorko ñenti yehi ka fenêtre tawi mo utti fenêtre on fanki bude woniri ka hoƴƴude andi yiyata on tigi o nani debbo on no toro kala ceytane ko tawata no hakkude an e modi an allahu lanɗon ƴetti tayɗo lan ƴetti tayɗo kala neɗɗanke ƴettitinene an e ben an miɗo tori ya ittu ceytane kala ma ni ko woni hakkude an e modi an waɗanami ɓuttu ko o woni gorko an on ko woni arana on meɗen ɓeydinini ɓiɓɓe tato kono fewnɗo ayɓe no waddude men hara ko moƴƴa noon woɓɓe no yida miɗo jokkude worɓe woɓɓe no yida miɗo fenude woɓɓe no yida miɗo wadde ɗum ɗon fof miijami yaala kono miɗo tari an allahu lanɗo ya wallan hejjindinamen e jaka gorko no heɗade nden ñande gorko ronditi juɗɗen fesi ari nangi Bilgisu wulli ha gonɗi ɗin takkini Bilgisu o inni yaafe ko Allah dandu tagaɗo luttude e majjinede no yurmi si tawno luttino e majjinede harayno miɗo maapi kono ɓatun Allah holli on haqiqa yo Allah feppindin e yerhiɗe wuuri ko ni histoire Bilgisu e o gorko ɗo woni ko naɓidi gorko on ila waɗo o tawi hankadi noppi makko ɗin fermi ko haalante fil Bilgisu sina ko moƴƴi ɓiɓɓe tato ɓen fof allahu lan ɗon barkini ɓe hakkunde maɓɓe ko ɓe faala o tawi ko ɗum ɓe waɗata ɓe janɗi ɓe woni hakkunde nene maɓɓe e baaben maɓɓe sayi goɗɗo no ɗaɓɓa faɗa kaka dewgal o woopi sina ɗum neɗɗo ɗaɓɓata faɗa ɓiɓɓe ɓen o immi woni karamokojo mo tawata ko notaɗo jon teddungal oɗo woni commerçant jo kala ko ɗaɓɓata koye jungo makko si tawi feway ɗum ko ɓiɓɓe Bilgisu ɓen ɓe o heɓani modi makko ɓen ɓiɗɗo gorko on tawi ka o yahata o ko ma o fewja sikoyo feppe sina ɗum wawata marsude mawɓe ɓe woni teddinteɓe par ce que ɓiɓɓe maɓɓen ko ɓiɓɓe hittuɓe ko ɗum atta ɗum ko nedi ndin no fokkiti gilande makka nene Bilgisu ray ngol talol ɗo kadi ko ni ngo yaari ko moƴƴi kon foy ɗen tori yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo Allahu lanɗo pottinan en kala ko boni aray hiɗen artude kadi ka version olofu ɓen ɗon kadi faama ko honno histoire o woni ko yaari ɗo e ɗum noon mi répétay terrain ji miɗo andi ka woni ɗum koye zone Diamniadio on ndiyan no woodi courant no woodi terminus kadi no woodi ka falɗa way hay ɗum koye zone Diamniadio ɗo andi Diamniadio koye nder Dakar bokki kala faalaɗo e noddan kadi numéro 627 77 04 ko orange a heɓay lan ndaraɓe kadi Jama TV direct habbiɓe lien on terrain no laabe kaynete ɗon laaɓi ko kala faalaɗo terrain on e nder laabe laaɓi ko ɗum ko capital Fouta Dialo terrain on ko e nder ka innete laaɓi ko ɗon ɓe laabe ɓen andi kala faalaɗo terrain on yo ƴetta ley numéro on ko 77 numéro Sénégal 627 77 kadi 04 77 aranun ɗum ko orange waɗa 627 77 waɗa 04 ko min heɓata direct mi haalane compte terrain o woni e ko honɗum woni ko o yeyete mi hollidirama e yeeɓe ɓen ko asiri ma nuyi wati Idrissa Jonno foof si yam maçon la boo xam ne dafa garanti liggéeyam liggéey bi rafet dëgër xam nga loolu lu jafe la te dafa garanti liggéeyam ñu ngi koy nuy moom Idrissa di nuy jabar ji Munaas lañ koy wax ñu ngi koy nuy di laajte ndax mu ngi si jàmm moom ak xale yi yàlla nañu yàlla mayandoo ak ñoom jàmm parce que nit ñi baax lañu di nuy Yuusu rakku Idrissa di laajte ndax mu ngi si jàmm moom ak jabaram moom Yuusu
yàlla nañu yàlla may jàmm si réew mi ak bitim réew. yàlla na yàlla def jàmm si Yaam, def jàmm si Dugar, def jàmm si Diamniadio. ñu ngi nii conseil de maire bi foofu si Yaam, monsieur Mouhamadou Cissé, di nuy doomam mi Ami Kolle ak Maam Jaara ak sa rakk yëpp ak waa kër ga yëpp. ñu ngi ñëw na si nettali bi dafa am koo xam ne ñaari couple la, am fu ñu newoon, léegi ñu tuxu fu ñu newoon ñu dem dëkki feneen, maanaam ñu sànc seen berog bopp, foofu lañ dëkk. ñoom ñaari couple lañu. bañ fa nekkee toog nañ fa lu yàgg, yàlla mayu leen bant, maanaam mayu leen doom, ñaari couple yi. mais nag dafa am fu ñu jóge ñëw fa sànc fa, mais nit ñi baax lañ. ku góor ku saay bu demee liggéey xamal ne ku jigéen ki aussi mu ngi béy waaram kër ga, raxas ndab, di fóot, di defar lal, di moytu bépp problème. parce que lan moo gën a garaaw sa jëkkër dem di liggéey nga yee fitna si ginnaawam mu wàcc du am fu muy noppaloo, loolu lu garaaw la. loolu jigéen ñi nañ ko moytu. lan mooy bëggante dëgg, da ngay bàyyi ba sa jëkkër dem liggéey nga fexetu seddal xolam si ginnaawam, bu ñëwee tamit xolam bi sedd, loolu lu baax la. léegi ku jigéen kooku na loolu rek mooy combat am pour jëkkër ji béeg. ñu continuer noonu pendant 10 ans yàlla mayu leen doom, ñu continuer noonu fu ñuy amee 20 ans yàlla may leen bant, maanaam yàlla may leen doom bu jigéen. doom bu jigéen boobu yaay kii nu mu tooti ku góor ki tellement que nu mu kontaanee daf ko tuddee yaayam Bilgiisu lañ koy wax, Bilgiisu mu tuddee ko yaayam, mu ne sama doom ji dama koy tuddee sama yaay Bilgiisu. tellement que nuñ ko bëggee fu mu munta dem day yàkkamte ñibbisi pour rek foo xale bi noonu la def ba war a dugg école, maanaam am na 7 ans mu dugg école, ñu dugaale ko alxuraan, mu wàcce ci école dem ci alxuraan, wàcc ci école dem ci alxuraan, doxee noonu ba xale bi avancé ci école bi, dem université, dem ba wàcce alxuraan mun ko firi. léegi nag xale bi fu muy waaj a tekkee rek yàlla moom baayam, maanaam baay ji décédé. xam na yu bari noonu lay demee, baay ji décédé, léegi mu des ak moom ak yaayam rek. yaay ji jël décision le mission bu baayam doon def ci Bilgiisu moom dina ko eggali bu si kattanu yàlla, dina continuer di defal Bilgiisu pour mu tekki. xam nga loolu mooy bëgg sa doom, da nga koy dugal mu jàng métier, nga forcer ko muy jàng pour am xam-xam. doom doo ko yaree si nu la neex rek mu def lu ko neex, non loolu dof la. doom il faut que nga teg ko si temps bi pour mu mun a jëriñ boppam. yaay ji continue noonu. ñu dem ba Bilgiisu am 17 ans jëm 18 ans am ku ko soxla, denc soxla, maanaam takk ko def ko soxna. yaay ji ne ko mënuma bañ lii, bépp jigéen mu ngi xaar bis bi. jigéen moom soo ko amee da ngay yar ba si yàgga kenn jël yóbbu, mais nag fexeel tu yar bi képp ku ko yóbbu mun ko jëriloo, parce que bu amee yar rek nit dina ko jëriloo. yaay ji ne ko lii mënuma ci dara, aduna nii lay doxee. doom bu jigéen bi saay boo ko yoree moom nii la, kenn mënu ci dara. da doon xalaat ne doom bu jigéen benn la ci yaayam, mais mënu ci dara. après yaay ji ne ànd na ci sëy bi, léegi nag kee dem gisi rakku baayam yi, moom jigéen la. léegi ki bëgg dem gisi ak baayam, kooku dem ci baay ñoom ci papay rakku papay ñoom Bilgiisu. après yaay ji di ko conseil, sëy da ngay yaru, sëy da ngay bëgg say njëkk, sëy da ngay bëgg sa yaay jëkkër, sëy da ngay bëgg sa baay jëkkër. sëy day rafet, sëy day ànd ak laa biir. mu dugal loolu ci bopp Bilgiisu ba pare ku ñu yar la, te Bilgiisu moom dafa dëggal yaayam. ñu jékki-jékki rek takk sëy bi. lan moo gën a dagan ci sëy? guro ak can moo gën a dagan ci sëy, guro ak can loolu moo gën a dagan ci sëy. si yi si des na ñu teg ko ci yoo xam ne dañ koy def xawma lan la ñuy wax, xawma cosaan,
pas cosaan sax loo xam ne dañ ko créer rek da ngay créer benn affaire ñu bàyyi ko ci ñu ne non non nañ ko bàyyi noonu ba affaire bi commencé rëy robe de mariage répétition xew bi rëy xottil yu bëri yooyu yëpp gars yi ñoo ko créer ñu bàyyi ci noonu mais sëy lan moo ci gën a dagan can bi ak guro ñu mayee leen ñoom ñaar yaay ji rek daa wéet ci kër ga moom rek moo fa ne Bilgu sëy na dem nekk ak jëkkër ji nekk ak jëkkër ji ba yàlla may ko benn doom bu jigéen ñu demaat ba si yàgg mu amaat beneen doom fu muy amee doom boobu jëkkër ji commencé soppeeku ay nit ñi commencé di leen jaxase di wax yu amul si diggante Bilgisu ak jëkkër ji maanaam di nas di nocci di wax yu am seytaane rek jëkkër ji dafay jékki-jékki rek ñëw dekone kër ga xas Bilgis amul lu mu ko dul wax waaye doo dara munoo dara yow da ngay waaru waaye su ma xamoon sax duma la tàkk di wax waxu yu mel noonu ba femme bi si boppam jaaxle mais na mu noppi parce que dañ ko sant pour muy muñ moom du tontu mais jëkkër ji amul lu mu ko dul wax te yépp ay sos la amul lenn lu am jëkkër ji day jékki-jékki rek dem jël mer ci mbedd bi ñëw dal si kaw kii nu mu totti si kaw Bilgis amul lu mu ko dul wax façon lu ne da koy wax mais Bilgisu muñ ñu jékki-jékki rek deuxième xale bi fer mu amaat beneen doom bu góor léegi nag troisième doom bi problème di gën a taxaar naas di gën a am seen diggante am na sax ñu ne Bilgis day jékki-jékki rek dem topp góor yi di njaaloo fekk yooyu yëpp amul yooyu yëpp ay sos la ku góor ki mer yendoo mer dem liggéey parce que dootul xam lu muy def un jour rek mu wax Bilgis ne bul tooñ bul sosal nit dafa am wax yoo xam ne dafa ñaaw nga koy teg ci doddu nit te defu la waxu la bul tooñ tontante bi xaw a saf rek ku góor ki mbéj Bilgis mu jékki-jékki rek dem kër yaayam ne ko da ngay muñ dóor na la mais seytaane moo koy def nit du xool jigéen ba mu neex ko mu ne dama la bëgg a takk ànd na sama kër yenn bu amee seen diggante xamal ne seytaane la man da li ma lay yabal li ma lay xelal pour nga muñ da ngay muñ ku góor ki dem pour arranger problème bi yaay ji faralul doom ji dafa wax dëgg dafa ne man dem bëgg nga muñal ko kii jigéen la xam naa ne moo tooñ amul dëgg sama doom bi mu ngi nii toog mais amul dëgg dem bëgg nga muñal ko ku góor ki jékki-jékki rek ànd ak jabaram ñibbi si kër ga mais ba tey mer bi dafa des ci ku góor ki léegi bu ñu toogee ba ci yàgg yaayam yónnee pour na Bilgis na ko ñëw wuy këram mais na dafa yónni benn kilifa pour mu dem wax ko jëkkër ji kilifa boobu ñëw ba ci jëkkër ji ne ko ah diw de yaay Bilgis nee na daf ko soxla daf ko bëgg a gis Bilgisu jëkkër ji wax ko demal wuy sa yaay kooku jëkkër ji bañul ànd na ci mu bàyyi Bilgis dem mais ba mu demee après wax yi sew dafa doon daw ci suuf kii est-ce que lu tax ngay bàyyi sa jabar muy dem xam nga dafa am ñoo xam ne ay fimisé lañu ñaari ñi déggoo la ñuy bañ a gis ñu commencé di leen jaxase mais Bilgis dem na wuy yaay ji ne ko da ngay muñ sëy da ngay muñ nit koo gis mu tekki ci àdduna xamal ne si njëlbeen bi la fu mu amee jëkkër na muñ soo muñee tey ëllëg yaa koy jëriloo mooy li ñuy wax liggéey ndey aji doom la loolu du musa dañ Bilgis dafa déggal yaay ji xol bi wàcce mu ñibbi si waat si kër jëkkër ji mu jékki-jékki rek yaay ji yónneewaat Bilgis xaw a retardé parce que ndax toppatoo jëkkër ji ndekete yaay ji feebar na fa une semaine après si ginnaaw Bilgis xaw na fa dee mais dëkkandoo yi toppatoo nañ ko andil nañ ko garab raxas néeg bi defar lépp lu ñu war a defar toggal ko affaire yooyu parce que sonn na mais bëggul déranger Bilgis parce que dafa nekk ci sëyam mais après ba mu xawee tane dafa yónnee pour na doom ji ñëw Bilgis ñëw bu Bilgis ñëwee wuy yaay ji daf ko ne feebar naa fi xaw naa fi dee mais nag alhamdulilah dëkkandoo yu baax yi ñëw nañ toppatoo ma ak loolu sax defar nañ ma lépp Bilgis lu tax waxoo ma ko mu ne non
yàlla andi feebar mënuma woon déranger am na ñeneen ñi fi ne toppatoo nañ ma aduna noonu la demee Bilkiisu toog fa daan 3 jours ñibbisi ñu toogaat ci une semaine yaay ji ne dama bëgg a Bilkiis ñëw mu yónni benn xale kooku dem ba kër ga wax ko Bilkiis dem tàggu jëkkër ji sama yaay moo ma woo jëkkër ji ne ko demal mu dem yaay ji ne ko toogal fii mu toog mu ne dama bëgg nga muñ xamal ne aduna du dara képp ku jàppee ne aduna dara la njuumte la ana suñu maamaati maam ana suñu maam ana suñu yaay ñëpp dem nañu li ma lay xamal ne mooy feebar bu ma jàpp nii du ma bàyyi man damay waaj a dee xaw ma nag kañ la mais yàggatul Bilkiis jékki-jékki rek xol bi tooy jooy xool yaay ji jooy xool yaay ji jooy xool yaay ji jooy yaay ji noppil Bilkiisu ne léegi yow su nekkee décédé nga gaañu nga man nu may def yaay ji ne ko jërëjëf jàpp si yàlla lépp lu la naqari si àdduna jàppal ba set wicc nga dem ñaan yàlla sa problème bi nga am yàlla na ko yàlla saafara si jàmm ak salaam mais bul dem mukk si njawarkat yi nga ne non dañ lañ la defal loolu yëpp si naqari xol lay mujjee ak réer lay mujjee du mujjee fu baax néew ma na njawarkat yi baaxuñu mais yi si ëpp yi naqar lay andi nit képp ku am naqar da ngay jàpp ba set wicc julli même bu dee ñaari rakk nga ñaan yàlla na la yàlla teggil sa natt boobu nga am surtout bu nekkee problème mu ne man su ma xasee ba décédé da ngay wuti dër bu set wicc wala benn sijaada bu set wicc saay boo amee problème ak sa jëkkër nga ñëw fii si néeg bii fii sama néeg ak sa néeg papa fii la nga ñëw julli fii ñaan yàlla na la yàlla teggil bépp problème boo am su ma dee loolu la loolu ngay wax dégg nga yaa ji jékki-jékki rek làmmiñ bi dama mënatul wax mu tëdd Bilkiis jooy rek yaa ji décédé ñu nekk ci dëj bi denc ko bañ ko dencee Bilkiisu ñibbisi ak jëkkër ji léegi jëkkër ji rek la am yaa ji décédé na mais yaay ji nee na ko saay boo amee soxla ñëwal si néeg bi fii nga ñaan yal na la yàlla teggil problème bi ba mu tëbaatee këram ba ay mois après problème bi ñëwaat digganteem ak Bilkiis xam nga rek seytaane dafa bëri yu muy cokkaas seytaane moom bëggul jàmm moo tax yàlla nañ ci yàlla musal si seytaane musal bépp jullit seytaane baaxul ñi doon fen di jaxase Bilkiis ak jëkkëram ba léegi ñu ngi kon ne di jaxase léegi Bilkiis chaque fois day dem fu ko yaaya wax mu julli ñaan fa lay dem di ñaan léegi jàppante boobu seytaane yi commencé naa ne Bilkiis dafa am benn góor bu muy dajel foofu maanaam day njaalo ci kër baayam léegi nag jëkkër yi chaque fois ñëw di ko saaga di ko créer Bilkiis saay buñ ko saagee mu mer day jékki-jékki rek del dër bi lal fële commencé julli ñaan un jour nag jëkkër ji am benn waay bu ko ne xoolal rek saay boo leen jotee si ku góor ki lay daw dem si ku góor ki lay daw dem léegi bu dawee dem si ku góor ki fa lay dem di njaalo ku góor ki ne xaaral rek un jour man dinaa leen jàpp xaaral rek Bilkiis woone ginnaaw rek di dem benn tàkkusaan nii dem def lu ko yaayam wax mu dugg si biir néeg bi tëj ubbi fenêtre bi jëkkër ji yor ndànk taxaw si ginnaaw pour moom Bilkiis dafay tëdd ak góor si biir mu gis Bilkiis lal basam bi commencé di jàpp julli di ñaan yàlla problème bi teg sama jëkkër nii yàlla na ko yàlla teggil si jàmm ak salaat yàlla yow rek yaa mun yow yaay buur yow yaa mun yàlla na ko yàlla teggil jëkkër ji loolu dugg si noppam mu jékki-jékki rek jooy te bopp bi jooy dugg si biir fekk fa Bilkiis jooy ne ngir yàlla dem bu nga baal ma àq parce que nit man dama réeroon dama bëgg nga baal ma ak nga jéggal ma li ma la doon def yëpp ay tooñ la ndekete dara du si dëgg nit ku baax nga li ma la doon def dem ba nga jéggal ma ñoom ñaar ñu ànd nekk seen nekkin gën a rafet gën a am confiance seen doom yi màgg tekki kee nekk commerçant kee nekk boroom xam-xam kee nekk koo xam ne boroom alal la parce que fan la ñuy jóge ci seen yaay ak seen pap dafa juboo ba pare déggoo
nettali bii nii la demee lépp loo xam ne lu baax la si nettali bi yal nañ ko yàlla defal lépp lu bon la yal nañ ko yàlla teggil jërëjëf ba beneen alarba aussi ak beneen waxtaan nettali jërëjëf yal na yàlla mottali lépp merci